British lal chhungkua mi poimo lal thu thleng la ro chuntur Prince Charles of Pate jok lal thu thleng lua tura tundin hmuna parukna nimek Duke of Sussex le anupui Duchess of Sussex te chuan lal chung ko chan vo an hnola senior royals an ni na chu hlipin mani ke a dinan tum thu an puanga British lal chhungkua a nging loi mayane lalnu Queen Elizabeth patni na chuan an patni nundan tura hian phalna apek thu chua siamin soima se an thilti tum hi in hril lok na omlova lalnu hian lalchhungkua a ngong thei chin te chu ko khomin an chungchang hi an rel hial bokane lal thu thleng la ro chun tura u Duke of Cambridge Prince William phei chuan hetia an chhungkua tanga anaw a hel hi lungchiat thlak ati thua soya an patni in kar chu ti khi kin om nia soin tunari chuan mithrang angmai an ni thu te asoi nge ne Prince Harry le nupui Meghan Markle te hian British lal chung ko chan vo chu an chang ve to don lova lal chung kwa an mel alang ve to don lovane hetia lal chung kon ni ban san an tum hma hian fa ane wangin chol an lo la to hrim boka an chol chung hian Canada lama hun mangin an khopui Toronto chu anin khuarna ber tur niin halang boka Windsor Frogmore Cottage anin nei nuwa lal nui na pek chu an lalu azui zel don thunga hei hi intia an chhal ber tur niin halang bokane lal chung kwa tanga an tlat than rual hian lal nuai ro chu an la thlop zel tur thu soin sum le pa ya mani ke a din thei an tum thu an puang boka an thamha tan tranpuina pol South Africa borvela tranpuina pechuak tur chu din an tum nin an soi bokane lal chhungkua an tel lai khan an sum lak lu kha danin akhua khir bur maya chom hlomin an om tinane mase tuna chuan na an du zong an thok thei to dona Prince Harry hi milar alo ni sa towa anupui Meghan hi lem chan thiam alo ni boknen TV kaltlanga sum hai lu chu antana kong ol samle traber nitura ngai ania lal chhungkua ani lai kha chuan an khosak man an jin na le anin cheina zongjong chu Harry apa Prince Charles an atum sak thina asum lak lu na ber chu Duchy of Cornwall in lu amana trangin ane heba ka hian Crown Estate atanga suman lak lu trin sovereign grant chu an sum nar pakhat hani boka apa tanga suman mu hi an sum lak lu za a somkwa panga borvel niin sovereign grant phei hi chu hetia an tol hnunta ka chuan lak zui an tum to lawane anupa hian re thei takin bulan tran ngal don ti na ro chu ani lo chiang khop mai anu Princess Diana Khan William le Harry te tan hian paun makta duai som pathum borvel anu chia api lalnu hian sumenge moza chu atan hada boka Meghan Markle hian lemalo chantona sui chatrangin episode tina dollar singa borvel alo boka fashion brand rang nein sumlama chuan an boiwak don lo nina langane ven him nai ro chu pek zui zel anni donem tia chiang lowa ven him na hi chiatling kho matranga Metropolitan Police an roi thin ten an thok thina tuna an din hmuna chuan ven him zui zel tur ni ma se anom dan tura wangin achiang theilo thungane anjin vei wana po sarkar thil poimo chuan tum sak an lani dona an mi malvei wane ro chu ahma tang toin an mani anin tum thrin thungane sumle pai hailu theitura nat ho an duwa wangin lal chung koni na hi an thlau thla nin soima se hei hi achan bere ro chu ani mel lem lo hle anin nei ma hawatangin an pahni hian soi an lo hlo to ne Meghan Markle hi nut hloya neya hei ringot po hi British media te chuan an lo khelviau to a anin hual ma a anin zui thomari katrang toin Meghan hi press me te chuan an lo chukron to tinane October tha khan an pahni hian Africa an tlo chungchanga documentary an siama heta hian an ril ru hi avoi khatna tan an puang chuaka Meghan hian lalchung koni chu harsa ati thu soin media lamin social na tur zonga an mit an len rang mai te chu
ngaya nei har ati thu te asoya Britisa athrian te chuan media te hian anun chu anti chhevek theinin lo hril lok ma se in pe har sa ati thu te asoya ne hei hi lal chung ko mel lana telve andu lo chan pakhat ani ome lal chung ko ni hi bom to ta khunga dam chuak ngoranga anin ngai ani de ubera nun zalen le nuam tur jok an be seitel bokane Prince Harry po hian lal chung ko ni chu ril rulam takin a harsa a engkim mai hi thom hnotle that ang reng ania chin feltik le in von zo ti ko om ngai lo ani ye tin halo soi ve to boka mi mit fuk na ni reng mai te enge mothil ti khoma tel ngai reng te hi Harry hian aning viau nia soi ani bokane media lam hian lal chung ko thuruk hi an ngai event pe fu le ngala kumsang hi som pakwa kumto pa khan mel chanchin bu chuan megani le khathon thren kha chu aphal na lalovin alo ti chuaka Prince Harry nen hian an king zui nge a hemitrum hian Harry hian kanu ka chan pha towa tuna kanun chu he thil ti theina chak takuta hian atlulut le me kani tin alo soi towa Princess Diana kha kumsang kha zakwa somkwa pasaria lir thei che chwalna wangin athia media tlan san an tumwang ani kha hetianga media te ngai ven ni reng mai hi an pe to lo nin an soya kumsang hi somhnia chuan media te nel dan chin tok le kalphung thar man te po an tum thu an pahni hian an tar lang nge ne megan phei hi chuan media te diriam na alo tok na saviau mi hang ani na la ya hian an fapa RGP an dona khan media thren khat chuan an fapa chu zong ang turani ye tilam rong ka in thu te an lo chua to a heng zong ka ra hi chuan kabange ti mai ol tak turani ya an ti tareng bokane anupa hian senior royals ni na tanga in hnuk dok masabere ro chu ani lem lova natho do wangin Princess Beatrice le Princess Eugenie te po an lo bang ve to bokane an chhungkua hian Canada le US lama hun an hmang tam jok don nina langa lalnu chuan an nu pa om dan tur hi a phal sak thu apon rolin Prince Harry hian lalthisen kai ani na laya mo phurna then kha chu a hlen chua alangai cheu dona London nena an carton deuh chen te po angai don nina langane ceremony engemo an la fe chua atul fo don tinane Duke le Duchess of Sussex an ni na po hi Halloween an la chom zui zel dona an fapa Archie Mountbatten Windsor re ro chu a u Prince William mate fa ngin ni na pek ani lova ni na hi anei lo chhun zom zel po arinom hlea lal chung kwa tangin ani phei hi chu a hrang viau don ni te poin alangane kumsang ni som pariat me thla in nei Harry le Meghan te thutluk na hi an puan zartira khan lal chung ko dang te chuan an dong song thalo viau boka anin kara khiomin mitam tak chuan anin kara khiomin mitam tak chu anu palaka hian anlung nilova ma selal nu Queen Elizabeth pahni na ain rol nuwa heng har san na te hi aziom ta deu nina langane Harry hi au Prince William chuan angai sak thalovin inti du dana te po aw manghialin media laminan soya ma se hi thudik ani lozia an pahni hian thu chua in trom mangin an soi fia thungane engna nge an thodon ti hi hriat alani lova fiam thuin Burger King phei chuan Harry hi an restaurant a thok turin an lo som to ne Canada lama anin khuar ani chuan van himna chungchang te thil hrang ngai tua trul dona Canada Prime Minister Justin Trudeau chuan heng te hi ti fel masak angai tur thu alo soi to a in buat sai na hi arukin ahma tanga alo kalpui to dana annu pathil tum hi a hreru ni te poin alangane larte hi zo alo hardon hle nin alanga an ngai sa nom na lai ai chuan an mani chanchin thalo lai le an tlin lo na lai hi mi beng verle hriat du hani ta thina Harry phei hi chu anu chunga thil lo thleng to te anu puile afa pachunga thil thleng te wangin hetia a han helta po hi thil lom tak ani na lai homome ramni ta seng lova rorel tu ni thin khovela lal chung ko upa verle rorel reiber ni po hi
alo nuam vak lo ni te poin alang ane